Bueno, hor domeka da eta orduen goi esmisara, ia hemen gomezi zelakoa dan. Uste dara askoz be, oza, da kristaue orduan ingo dabe berba jainko eri buruz askoz be geixa roilaneko elizan baino. Baina, bueno, jungo gara dan dabe. I go through enough changes on my job too. Now I don't know what's going through your mind. Now all you wanna do is fuss and fight all the time. But we can work that out. I know we can. This romance can be the same again. We can work that out. Torri gara ja Elisatik, eta ziritu jatzu itxasne? Oso religioso. Hau da askoz be religioso, baina, bueno, ondo onda, baina, bueno, egin dabe, dana izan da jainkoari buruz, eta kantatu behar dugu asko kantatu, baina ezagutu doguz, parea pertsona eta inbita uzkue parti batera urrengo domekan, ez? Mexikanotas. Eta baina du gara etxera, eta zan uzku, aita, genik inbiot lan buleguen tal, orduen egin zueke baskarize, eta zer gabiz eitzen? Tara. Patata tortilla, patata tortilla. Dust it all, bring it to light. Whatever it is, we can make it right. Turn it over, flip it over, let's see what's wrong. Before all the love we have is gone. Oh, baby. Yeah, baby. Bueno, hain biherra goi, esarri ja katiuskak eta guantiek, eta biherra goi, ez dakit, ez dut ez asko egiten dugunik, baina, bueno, ze domeka da, baina, bueno. Goi ez etxe batera, segurtu da, bueno, ez dakit zime dagoen, ontxiko zuko dugu. Oso guapa nagoen. Eta tortilla zera nurten nahi txasne? Oso gozo. Oso gozue? Bai, oso. We've been together much too long to let a little problem destroy our happy home. Now I know that we can work out this problem if we both sit down and try to solve it. Now we can work it out. I know we can. This romance. I'm gonna hold you working, that's the one more than you. I'm gonna hold you working, that's just one more than you. I just want you, baby, I don't know what to do. We can work it out if we give it a try. Now let's don't let our true love die. Yeah. Just an Ingo zen hemen etxien tranquil ja, bueno, ja gabaz, ja, igual ikusten pelikulan bat edo. Eta esan dozko gaitakian edo joan beraz, tabernan ikustera beisbol partibe. Orduan jungo gara, baina bixa galtzo bigara oso goiz, bixa hartuko dugu bus bat joateko Burlingtonera. Baina, bueno, handabe jungo gara.